wobire mutwe wa githagathago nikiondokaga kuri we urucine omuthenya na bata mweru na riu ringi ndi mbere yaku Jehova ngihoya muno kugia ndugu nawe nigetha baba uthirwo ni muturire ndahoya tuo gutwika murata waku niguo ndarwara ngamenya tino ndiona ikiona riũa rĩngĩkara rĩrĩa rĩũru ndugu nawe nĩnjũĩ atĩ ndigathira ndĩ mũrata guo ndĩna matĩ ndikauka. Ngai mwega we mũtangĩri wa ita mwamũkĩri magongona mandũirũ Ngai ũrĩ mbere tũtingĩhotwo nĩ thũ mwene nyaga twakũhoya ĩka matimũ mũrũagĩro kombo njamba cia ita ikĩrũĩra bũrũri twatigĩirwo nĩ gĩkũyũ na mũmbi mwene nyaga twakũhoya mwene nyaga twakũhoya nĩwe Ngai Ngai wa maithe maitũ nĩwe Ngai mwene nyaga Ngai witũ twakũhoya. Yes, karibuni sana timu Bazega John, mkoaje? Leo nimekuja tena na lesson nyingine. Watu wameitisha hii beat inaitangwa The Maasai Warrior. Imeulizwa sana. Watu wengi hata hawajui mahali inakuanga, lakini nimeamua nikuwe very kind, nikupatie hii beat, usisumbuke sana. Nimesema nikuuploadie beat na video ya song zenye unaweza chezea hapa. Sitaenda into details venye tunacheza hii song, hiyo ni lesson ya siku nyingine. Leo nataka tu kuguza a few songs zenye unaweza imbia kwa hii beat ya Maasai Warrior. Ziko mob, but sasa mimi nitaguza 2-3 tu za kukupea kuru. Hii ingine ukitaka tuendeleze, ingia pale kwa comment section, cheza kama wewe. Sijawahi assume mtu yoyote, so nitakushughulikia venye inafaa. So bila kupoteza wakati mwingi, wacha tuguzaguze nyimbo zingine 2-3 ujue ni gani zingine ziko hapa. Heroa ithaka nenie kamere wadigire gĩcagi-ino gĩthiĩcĩte na ũkĩnjĩra atĩ we baka nĩũkanjiĩra switi tũikaranagie nĩũkanjiĩra switi tũikaranagie nĩkĩwonire switi ngĩriganĩra nĩkĩwonire switi ngĩriganĩra. Iko song ya Gatutura iko hapa. Sijui lakini nitaguza tu kidogo tu. Ngai akũmbire wega kĩroko-ĩ agĩkũrathima na madiaba nawe ũkĩona atĩ wema nĩ wega-ĩ ũmatũmĩre ũrĩa magũtarĩ. No tweheria madiaba na kĩrĩa-ĩ kũu kũngĩ kenjuge nĩ ũrimũ. Na tweheria madiaba na kĩrĩa-ĩ kũu kũngĩ reke njuge ma nĩ ũrimũ.
Yes, hizo ni baadhi ya songs za kuchezea kwa Maasai Warrior. Ziko mob, lakini kwa saa hii juu ya muda naona kwanza tutafikisha hapo. Naona masaa zinakimbia sana. Sitaki hii video ikuwe mrefu. Kwa new subscriber, kindly subscribe hapo na uwakishe notification bell. Ndio nikiupload video yote mgeni unakuwa mtu wa kwanza kupata ile notification kwa simu yako, ama mahali unaonea hii video unaweza kupata hiyo notification. Kwa returning subscribers, thank you very much kwa kuendelea kuwa pamoja na team Bazenga John wote. Najua mko wengi, siwezi hata wataja kwa majina. Anyway, nimeshukuru sana. That was my time. Have a great day ahead.